Sejak penemuan kasus terkonfirmasi Ebola di Pantai Gading pada Sabtu 14 Agustus, pemerintah Pantai Gading telah mengambil sejumlah langkah untuk mencegah dan mengendalikan epidemi Ebola. Salah satunya dengan memvaksinasi para tenaga kesehatan di Hospital University Center of Kokoji di Abian, Pantai Gading pada Senin 16 Agustus. Nous allons renforcer la surveillance épidémiologique par des méthodes aujourd'hui, comme il a dit, des méthodes modernes. On a la possibilité donc de contrôler ces personnes. Mais mieux, nous allons donc sensibiliser nos communautés pour que les comités de veille sanitaire s'impliquent pour que nous n'ayons pas ce cas. Nous voulons vraiment protéger les Ivoiriens parce que tous les Ivoiriens doivent comprendre que c'est leur rôle de contribuer donc à la protection sanitaire de notre pays parce que ces maladies dont on parle sont des maladies assez hautement contagieuses et épidémiques. Donc il faut vraiment que chacun s'implique. Kementerian Kesehatan Pantai Gading mengumumkan pada Sabtu lalu bahwa satu kasus virus Ebola telah terdeteksi pada seorang wanita berusia 18 tahun berkebangsaan Guinea. Pemerintah berjanji untuk mendorong vaksinasi terhadap tenaga kesehatan di garis depan, kontak erat pasien, serta pasukan keamanan di pintu-pintu masuk negara tersebut. Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Abian, Pantai Gading.